Karbi dorbar ingdeng narkep-kep rahini ke chokani katalon. ASDC pen perangkia mai ke padopon. Kardom pini prime tama bertalong pen ini sami rupali timungpi non bertang ton pen arj penikta. Karbi dorbar ingdeng narkep ke rahini ke chokarni dipu karbi riso dorbar asa hemalong katalon pon. Pini aruni phai ke thom Karbi dorbar ingdeng nerkep ke rahini ke chok aleralong pen talon pon. Labang soajai mek ada por phai sirkep apor pen Karbi dorbar asong alama Karbi dorbar amai phu Mongol sing bepen sik lama ithur pon puthot por phai sirkep ra achtim apor khayana kuyatom pan chikimu pon puthot por phai kep pen Karbi dorbar amai phu Mongol sing bepen mai che pai phu pon sik rat amai pi paman pon labang sorat amai pialong alisa ko aman pen Karbi dorbar akong chunbang bareng birasing rongpi manteng alhi aman pen Karbi lamet amai phu Hitinat rongpi kongchunbang liladhar terong kancas kom amai phu Ajit timung kongchunbang sing timung Karbi riso dorbar amai phu biman kro kongchunbang gotom rongpi karsa amai phi kungri timung piatum chetong dun Karbi dorbar asong kapang tang pon thuji aphan dipu along song asai hen apharman longle ke palong pon ji aphan sai klempon bomlo pusi Karbi dorbar amai phu Mongol sing be pherang ya tuma theng no pachini dun news next report Karbi Daily News Jangmi po ni phai ke thawarni government pen thang akera piniani ta tipi pedat aputhak aklam kiri ingti arong aragtu herang kya theng ningduk nin chapaklang dun Lili tunti no na mati kijuna lang tandang lok tuwal sa kami kasiksa usumar ka charlie skula hem sa kami avila lapen son si nili tunti la usumar ka charlie kasiksa pen ajok si nili tum ahe mabit nili tum chorong pensi non puan loy sa kami nili tunti la puson sa puro la si nilihin pena bangke kartin ke kijuna lang apan lapen la tuwal tidang kita itu iktiar lapen la sumar kali dia pernah sekolah jadi dan impen itu lapan direk nanti nilihin itu namaskan Labang so klang kiri inti orang asar amen laki kiri inti lapen latung kado kueta police station lakha Haroi sira ingko ra troksi along si election mate kili ka potlo te vote ke jokundun labang so orang kado kawe pen don cap sosial du labang so orang aro mingkan kiri si aksang si kiseng lapen serihajan PW kacheleng atawar pen labang so arong kilometer fi anbat do ka helo labang so arong along lokasal yahen kabinet ajok osomar tu kisum tektik lokasal kidon adapten ningbichok an sikai kahen kachelek lapusan lason si kijun alang pen chenglok kacheleng atawar lapen se kachelang ahen heita abidet apot rat bet atung kidokethak sungtung binong lason si labang so arong along merihinta lelela towar kabinet ajok hemkonglong damu e arleng kangching susukali lasi se kachelang ji apanta pe pen kachak chong ponsi ha se kachelang ahem anta kapalena Kidunji alangka kawedat adok rat apem dongarai lang tuksusi kacukut lapo anak kisung ke ponan kusi rat akumta nang nidudun dinti miri ka kawedat adok pirpit kitong kateplang nome anga betata long nome pura kamati nidun nasi rat atom lapen rong asang ke akin penta ninduk lapen ning kirunok ning kirun tuk paklang don alam itu mahin pen karbena dan mas konsel akan prap chin pen Sekacelang ahen lokacali ahen mesen kijun alang kaceling atau war lapet mering hai nang tigrek kapusi kaceling di padopon lapen prabjin pen longpon po buta ratapun karbeno dan mas konsel ini kaceti dopo aman so pen Jameson pernah pen kesan bekti Karbi Daily News ASDC pen dipu methanga sa hemalong perangkia mai ke padopon Pini aruni phai kitom anikang sampor phai kitom pen ASDC pen dipu amethang asai kem along pherangkia mai ki padopon labangso pherangkia amai long Assam Assembly anghoi bangpu kangwai angthek peklang pon along ASDC asong pen ilongnat adem ta khai lom dedlo te wai phit stame la kelong pon an awot ke ahok per hemprek aning ki hang lapen alang litum apan ke tangka pen datam une awotars atomlo lasi alang litum apan ASDC atiripi pen kachoro alam te pajir pon
ASDC a party pen ki election de remdet positami katesong inton konpe ASDC ke pangtang ke cheng hot ke bang pharo isitawe sitame ke claim ke dam chipaduk pen akhi ke Karbi autonomous council pen dimahasau hini a district longpho MLA MP na pen Rajya Sabha MP anda chipai pon undo non kini tumalong bang suri ke dolang lasi arjak thipen rar akemang chun chetik an ki chesong inton konpe APHLC atom along ke kithil thip outers avilan nona phong le do upustame mo aphong kaprek ahot ki jum det tahai pota therang ke amai long ASDC pachathang chunbang Daniel Teron pen paklang pon therang ke amai long ASDC don amai phu Sona Singh terang dihin chunbang Sonjoy Kile Hemsing ki so atum anda chitong don dipu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Lakhain koira trok Dwarbaguri MAC constituency kaparlo Daithor ahabar ronglangsek basa terang arong pini jangipo ni phai player ni thanrong kerkar lipa Arkoi ni phai pho arnike basa terang arong ke don nivet amat Karbianglong angtang pi arlo rong kerkar lihot artli dunungedet dasi pini jangmi po ni phai pho arnisi artli ponrong lo lapen edon pen suri sirkep an cirung si labang sorong pen artlipon lapen labang so se katlipon lake hempu mukla rasinja baba lapen Daithor anam pen kurusar Sar Singh terang GB Ram Singh terang kurusar Sonpria se artlipon borwa mate kurusar long acarabdon lake akas terang lapen ke munit kacetong apai lake bang hong kebra trok lapen khormai lake bong kebra isi bumud wakanta mesen lapen mesen me pensi pasun ponong lapen rongpho armu tongdon Karbi Student Association amai phu akaya awmoron terangta cetongdon pen adaracha pidon Daithor pen Robinson Kiling Karbi Daily News pinya berta bangke na ansikang tongpan iklo kurang thu